Bhalela ngangikade ngisemacabazini. Kwanogogo ngibizele eceleni wathi uno 102 mangaphosisi. Yeah. Uthi lo gogo mntanami ngiyawuthanda umsebenzi wenziwa kwingono yomsamo ngiyalibuka uhlelo kodwa nganginabalozi mina ngathwase sizibeni emkhomazi and washo izibe ngisaziyo. Wathi ungazi ugogo leleni okuyeni wamthu owamenzela nabalozi. Yeah. Uthi manje inkinga kwenze njani ekwelapheni kweni? Namhlanje nigijimisa udumo nigijimisa ikhundla abazukubamba ngitshengisa komafoni nikhulumana nodwa niphoxa kwenze njani? Ngibhalile ke izolo la ngengibhale khona uthi ugogo lana sathi angeke uthi mntanami namhlanje sekubhuza izangoma namathwasa namhlanje mntanami imigido isibuswa uphuzo izingane ezincane ziphuza kuze zithi ziyagida baphi namhlanje abalozi abahlahli nezanusi esikhule kukhona thina namhlanje umuntu usezibiza ngesanusi azibiza ngabalozi ezishayela yenikhwele abazukulu bami bahlale bengitshengisa izangoma ezithi zingabelaphi zichaphana kulokhu enikuphathana idiselula. Waqhubeka ugogo athi okunye kukhulunywe incane ingane evele uzibuza ukuthi kazi owayithwasisa uthini uma isikhuluma kanjena ngento engekho mntanami ukwelapha kwesintu kulisiko ngesintu kodwa ke uzwe umuntu ongangawe ekhuluma ngesintu nesiko kuqhamuka encane ingane kuphikisa kodwa umdala wena uyayibona le nto enjalo ngitheke namhlanje ke ake ngilande nanga umfwantombelo umabalengwe yebo mncane kunami ula ko 44 ngimcishe mshiya ngo 20 something years kunzimalanga kodwa uthi waphuma standard 3 esikoleni Mabalenga ngicela mfowethu uzethule nokuthi wathwasa nini kanjani ukuze beze abalaleli bese singena odabeni lelo ngifuna singene kulona lo mbango la kwelapheni kwendabuko. Ake sibingelele nje kakhulu endlunkulu ngoba singabe silo kahle singabesilo sibingelele nabaphunga nomageba bese yangena indumandumane yadumezizweni isihlahla semdlebe singahlala nyoni yahlala khona yobhanga amehlo bathi umphandeze oluqhiqo umfumana inyoka iphinda kwela wesuthu unyoka zakho lemthini zagibelana madoda nofani nisidla abafazi ifani madoda singena abafazi nike do sesibingelele emhlabeni wonke kade wethu thenilele lokugcina Ayikhulisa kanjalo ayifakwa shukela mama ibongoze insizwa ngayithola einsizweni ngayithola emtsizweni wasithwasa kanjani ngase ukuthwasa kwami baba mkhize kunomlando yesimanga ngiyikholwa mina njoba uma mdude ngizala kuyakhonzwa lapha kuyasontwa emadungeni epicnini phela mina la ngizalwa khona ngithi mina ngizalwa epicnini ngizalwa ebukhosini ngiye ngithi mangithi ngizalwa ebukhosini kube ngathi ngiyadlala kwaNtombela ngisebukhosini kwaMgayi kaNomoya sisho njalo manje kaNomoya yebo phansi umsikazi so sizalwa lapho thina ngikhule nje ngisonta ngilandela omabe esontweni kwafika izinto zezimpi ke ngoba sazi ukuthi emadungeni ubukhoso bakhona kwazise futhi nomuntu onobhala endlunkulu uchiliza oyinkosi yebo so makufika lezo zimpi ngathathwa ngayiswe ekhabo mama abazali bebengakashadi ngayiswe ekhaya kithi kwaNtombela qhubeka nokusonta kusonto apostoli ngathola ibandla leyiyoni lento yami angithuma ukuthi angiye yiyoni lapho ngiyofunda ustandard baroba sengimile esikoleni ngapha ngisuka 1 ngifunde kubusisweni primary school ngangifundiswa umemngadi kubusisweni uma edayisa amakota ngaphandle kwesikole uma wami lo wayidayisa kubusisweni and then mangishona le angithathe kugogo angisele ngayoqala ke futhi ukwelusa ngale ngoba phela unyaka usuphakathi kuyaliwa kukhala isibhamu mangifika lena ke ngiyongena ku standard 2 ngafunda lo standard 2 ngakhonza kakhulu eziyoni ngasonta kakhulu eziyoni kanti ngizokwehlelwa ilento okuthiwa isithunzi ngilo umuntu ke othi mawukhuluma naye into athanda ukulalelisisa bese yajula nasesontweni bengilalela kanti futhi ngumculi ngiyaculisa ngibhala amaculo la esontweni ngiuchorus leader la esontweni nginaleso siphiwo sokuhlanganisa abantu ngimncane ngihlanganisa abantu abadala so kuthema kwenzeka ke lokho ke yaqala lento yangihlupha ngangena kwa standard 3 mangena kwa standard 3 ngafeyila and angisona isidom ngafeyila mangifeyila ngabuya ngeza ngapha komalume ngiqhubeke nesonto ngihamba iguqu ngathola ngapha ngathi kumnandi eThekwini
sengilana ke manje sengibuyele eMlazi sebenomuzi eMlazi ngahamba isonto ngahamba iguqo from Monday to Saturday Sunday ngesonto nangakathwasi yathi mayingifica lento sengikwazi ukubamba ibhande kwakusekhona nobabugumbe hambe beka itende la emalokishini into enesonto ngiphakathi right lokho kwasezayo ngingena kwi-fasting ngabamba ibhande ngithi ngifuna ukubamba u7 days kwagcina ukudla kungasavuma ukungena makungasavuma ukudla ukungena kimi ngaqhubeka kwaze kwagcina ku14 days ngahamba ngaye emanzini ngathola ibandla leyikhova elalinesiguqo ngayoyifaka lapho mangiyoyifaka lapho kanti bazoya emanzini bayongena kuphi eMlazi kwaJ mawusemlazi lapha phakathi kwaH noJ kunebridge lapha phansi bese kuba nesiziba esilapho bayazi abaningi kuleso siziba leso umnikazi wakhona ukaphume nje ahlale ngaphandle ngifakwa ikhehla lasendwedwe leli khehla lingifakayo ubaba uNdlovu alisekho emhlabeni ngangena kulesiziba abazalwane baphuma bonke bama ngaphandle ngoba babe ngasafuna ukungena ngoba yavele yaphuma inyoka yabonakala ukuthi ikhona la so wangena umkhulu wafaka ubhoko wathi asinikele wathi angimnika imali ngamnika imali sanikela mayefaka ubhoko wathi la isuka khona siyongena khona ngangena lapho ke mina baba mkhize mangiphuma lapho ngaphuma kwangathi ngivele emhlabeni omusha mangivele emhlabeni omusha ngiqala ukubona izinto engingazazi like mangibuka wena kube ngathi kune TV engiyibonayo edlalwayo ngawe ngikhuluma ukuthi ngibona ukuthi nokuthi okwathi mangiphuma lapho eviki elilandelayo ngahamba ngayongena lapha eSphingo Beach mangiyongena eSphingo Beach ngiyohlanjulula olwandle ngathi mangiphuma kwavuka ijuba lahlala la ehlombe lami ngaphuma naleli juba ngahamba kusukela lapho ke ngaba umprofeti kusukela lapho wasesontweni